Ugoko ni kwa Kikuyu podcast. Skando ino ya Kenyatta Hospital iria gatheti ya Standard yugite nia 643 million. Skando ino yoka na kunina Muthede completely. Na digushire Muthede ni akona kidu kuria mbere notha. Skando ya ma milioni ma pesha still wetu katereri Muthede ni ashenjirie ritwa imekuja ikamaliza from Leonard I think Mario Kijero to Leonard wa Muthede. Aimutonete video dekira hau kenda ni thimu mione muone uria gatheti ya Standard ekugite ni ndamuchamburira wega oro skando yo no ria wa Muthede ashenjirie ritwa na uhoro ucio ugikorwo wi gazetted thini wa gatheti. Now guys, Rigathi wa Gachagua Emon walk kuria mwena wa mbere north niambia kureact uhoro uyu wa skando ino ya wa Muthede after gatheti ya Standard kwandika maundu maya. Rigathi wa Gachagua agithi kuria mbere north uria rathi akiinteractaga na andu ni athi akimoragia atiriri ni muona gatheti ya umuthi uria yugite ati this guy ni muici na kwina skando ya mamilioni ma besha. Andu kuria mbere north makamara atiriri ni tuiguire uhoro ucio thini wa gatheti na mundu ucio tutingimuthura. Rigathi wa Gachagua ni wereire undu ucio na riu niambia kuura campaign ago. And let me tell you guys, uhoro uyu ni wanina wa Muthede, uhoro uyu ni wanina Kithure Kindiki, uhoro uyu ni wanina mundu gwitwo Ruto. And guys, Kindiki was fixed. Ino video ya Rigathi wa Gachagua njuke ndimwire atiriri uri Kindiki atwikire fixed thini wa uhoro uyu wothe. Guys, guku ni kwa Kiko podcast. Rikana kukurikundira kurehera maundu mothe mara matrend thini wa bũrũri wa Kenya. Ino video ya Rigathi wa Gachagua akiarĩrĩria uhoro wa Muthede na uhoro wa skando iyo. Muthede na muigua gatheti ni muici. Ni muici. Aya ni athorio gatheti. Ni ai gatheti ni thaino. One time. Ni muigua gacenjirie ritwa. Ni uracenjirie ritwa. One time. Ruto arenda one time. One time. Renda mukunyuanga. Niwe murenda. Mundu wa gita. Niwe murenda. Mutikwenda mundu wa Kasongo. Oh, mundu wa Kasongo. Guys, ucio ni Rigathi wa Gachagua. In fact, after that scandal, oyo no igeria thini wa EACC. Eno ni etagwo atia ni EACC kana etagwo atia? Na commission ino EACC, sorry, ni EACC. Na EACC ni mendaga mundu gwitwo wa Muthede anyito tunikuona uria mugite from oxygen scam to change of name. Why EACC wants UDA candidate in Mbere arrested. Ni undu wa scandal iyo. Scandal yekika ayuka agishenjia ritwa. So EACC ino ediraga na maundu ma corruption ni asuggested wa Muthede anyitwo. Yet this regime ni mokete na makahubira wa Muthede. Let me tell you guys, Rigathi wa Gachagua undu uyu ekuhurana guo campaign wiki ya yatigara and wa Muthede ndakahe kura kuria ni andu a mbere north. Hii ni kusha maneno wa Muthede ni wathira uguo ni undu wa scandal iyo. Now niki regime ino euga kuhubira wa Muthede atiriri Kindiki ni aloi uhoro uyu. Of course he knew everything. Atiriri niki etikiria gukorwo fixed thini wa uhoro uyu. Kindiki ritwa yake na thoka makiria niki ahurira Muthede campaign. Riwe kuri atiriri niki ahurira mundu campaign mundu wiyete mamilioni ma mbia. Kindiki still eno uhoro uyu wa kuria mbere north uhoro wa Muthede woka kumunina completely kwisha kabisa. Andu othe manyita wa Muthede baru ni moka maninwo piu completely ni undu wa scandal eno. Marorio ni andu atiriri, why would you support
Mundu uria wina scandal ya mamilioni mapia kwa uhoro supply oxygen kuria thini wa Kenyatta Hospital. The big question is, magithi we Korea kura campaign Korea from today. Akindiki tolije kemanisho mwa Korea akinitumbe me Korea akarida aruku mekwira adu ambere north atie yet oroyo we in public domain about scandal ya mamilioni mabesha Korea mwena wa mbere north scandal thini wa public domain oro wa wishuabia Korea Kenyatta National Hospital mekwira adu atie mekuwe muthede akamekira atia yet kuna scandal mego kari go protect ho scandal ino riu mego thi kumo sanitize kana kugwa mekuruta wira imekuwa ngumu. Guys, let me tell you, oro wa muthede kwisha na umepiga ukuta. In fact oro ningi no kwabie kororo niki candidate uyu asupportwo ni Ruto ataranyitwo. EACC ni augite atiriri ako prosecuted. Kinara riu akonekana atiriri aroka akanyita andu amena maskando ni aigira handu. In fact ona Kinara jina yake imeharibika na oguo neguo nake Kinara maundu make marathira. Niki support mundu wina scandal ya mamilioni mapia akarugamia mundu wina scandal ya mamilioni mapia. Eyo nayo nake Kinara ohoro wake ni kwisha maneno. Ohoro wa mbere north tushamalizana nayo Wadel. Hiyo scandal ishamaliza wa Muthende, ishamaliza UDA, ishamaliza Kindiki, ishamaliza Kinara. Gachagua riu niona kanyamu gakwenyitirira na kanyamu gakura na campaign na kanyamu gakwenyitirira. Standard has orashu we kwa Standard ni horo wina uritu muno thini wa campaign cia Korea mwena wa mbere north. I don't know if Ruto ni kuhera Gideon niki Standard ni kambuni ya family hiyo na ni okita akabie kumu expose higwa Gideon manyitania na Ruto. At first Standard ni atigete wekira kiria headline dito shirahura Ruto, but as we speak ni mashbeti oshokia na damura gitomineke Gideon was frustrated na Kinara erirwo ohoro wa CS na kero ne kuheo iturwa 1 month down the line gutiri undu uri urekika. He very frustrated and the only thing to survive Gideon Moi ni kumuhura through headline ishi. Toro uguo tu Gideon Moi alafeel mundu ni amukunyanire na njira nene muno. Still, from a point of view, Gideon Moi, I think he feels he made one of the biggest mistake. To team in a united opposition, ne team ina hinya mwingi muno. Ne team ironekana ina hinya mwingi muno. But guys, moiru mathi manyitanite, oguo neguo waikarite, guku ni kwa Kikuyu podcast. Maoni manyu mariko, inyue mwana atia. Thank you, Gayo Matune amrathime. It is what it is. Iyo nivo mambo iko. Oguo niguo kuri. Guku nenda-ini. Na maundu ma mbere north makinyite hau. Let's wait. Day 27, Thursday next week, niguo wako na by election. Na gwe Friday, iyo ya next week still, niguo tugako tukimenya mushidi wa mbere north, mushidi wa kuria kuri gwitwo Malava constituency. Still, ODM nirorete muno ohoro wa kuria gwitwo Kasipul. Remember, kwena mundu independent candidate aitwo Aroko. Ni ahuranite muno na andu ODM na Aroko ni independent na hota gucinda giturwa kiu. Maybe Rex Utensi tumevere cool, but andu kore Kasipul matienda candidate uyu wa ODM. Their favorite candidate ni Aroko. Anyway, Rex Utensi tuone vile mambo itakuwa. Thank you, Gayo Matune amrathime. Thank you guys.